Dobuwe ba dognata pokele titio, a so mo thick ba Mutraw boko aderki, Takasolo thigna huba or ka email weda KNU Mutraw news nilo, with a su okodogna barki. Woni hana le ugi dopwe ba dognata poko ade, Tinia ita kasolo bugutiya na huba dopwe ba dognata puni, Bakawada dopio tu chwata atusu, tuki hokuapu. KNU Mutraw Tagaso la February to kiro kisikini. Tinia ila February toda seto kiro kisikini anigo ko January sagatoni. Biotu mosoro chwata atusu, kateti guru, kateti hokuapu, tole huparini, kiko, do tole lui parini te kunilo. Dotini ko pe go ko queenary jesi thamini asagatoni. Tole hupari hetu ko do weda te kunilo. Doleta ni akuni tini ko topuni biotu Atholi hetuera keleni, tholi hupari, yeko, do tholi luipari, theko, hudo thupopuela, tholi thirpapunilo. Piothu mosorola hetula talowaini, no, look at dirty at talowaini, atato atarita cleudileni, Perithinya badibani, look what tagasosi with anilo. Do asaka toke keni petinya wera lo pe yotu mosoro tirpa ta matita wera lo kle abubu khud tani wera tu akho wera ta ama no ta kota ke ama do pe yotu tirpa ni no basu wera do ta tira po atho ta bado ba ti tirpa atho do ka di bani awe tirpa to do ni ba wera ti ko pho kumle ta so thwe ba khud tani no awe tirpa agi ba sa lo do ka di bani ata tho se ko sa lo wera ni lo do tabo ba sinya le bugdi sinya ba si hodini no sumiya tini ta solo bugdi na hutini ba ka weda do suki ye ali bo ba ra lo de be le be yo tu dul apwa ni ka ba thokwi weda le phapu ha ko pu ni no akhus dani wita su hen lo do gna ba ko ga de ki ta solo bugdi sinya ba sini weda tini tini ni weda bo pwe lo no mo wa do gna na phu ko de ba amu thabu ki tablu